Mbahaye ikaze kuri PC Center Kigali Estate, aho uyu munsi naje kubereka inzu iri kugurishwa hano Kabeza. Ni deal y'inzu kugurishwa rwose, ufite gahunda yo kugura inzu tuguhaye ikaze ngwino yigurira iyi nzu. Reka mbereke iyi nzu uburyo iteye. Inzu iteye parking nziza cyane, parking yakira imodoka enye ziparitse neza, kandi iyi nzu ikaba iri hafi ya kaburimbo. Dore ko ari muri metero 100 uvuye kuri kaburimbo, nazo ni nyinshi nizigera. Hanyuma iyi nzu ikagira jaride ikikije kuri korotire. Irebere nawe iyi jaride. Iyi nzu yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, imbere n'inyuma. Ikagira inuze tete itwikira imodoka. Irebere nawe. Ikagira ahangaha akajaride keza cyane kari hano haruguru ya parikingi. Irebere nawe aka kajaride. Iyi nzu ndakubwiza ukuri kwa ridiro. Dore kuri miliyoni 88 zonyine. Miliyoni 88 zonyine inzu yabi yawe. Iyi nzu ikindi cyiza cyayo yiberamo nyirayo, yayifashe neza. Ni inzu yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, imbere n'inyuma. Ahangaha tugeze mu urubaraza rwiza cyane runini kandi ufite parafo ya Jibusamu. Urabona yo ko inzu rwose ni imari bakiriya bacu. Iyi nzu n'ufite gahunda yo kugura inzu nigucika. Ahangaha turasanga salo nziza cyane, salo nini yisanzuye. Urabona yuko ifite salo imeze neza, ikagira stand TV imeze neza. Irebere nawe. Parafo ni Jibusamu. Kuri PC Center Kigali Estate niho hano wasanga inzu nk'ingi kugurishwa ku giciro cy'ayo mafaranga. Ukaza ahangaha ukasanga saramanje nziza. Irebere nawe ubwiza bw'isaramanje. Urabona ko ufite saramanje nziza cyane imeze neza. Irebere nawe. Ugasanga parafo ari Jibusamu. Hanyuma ukava muri saramanje ukaza muri cuisine. Ifite cuisine nini yisanzuye, cuisine imeze neza, cuisine urabona yuko ari cuisine imeze neza kabisa. Kuri miliyoni 88 rero iyi nzu waza ukayigurira. Ahangaha turasanga icyumba cy'abashyitsi. Urabona yuko ari icyumba cy'abashyitsi. Iki cyumba cy'abashyitsi rero ubona ko ari icyumba cyiza kinini cyane. Ubona ko harimo ibikoresho, si ngombwa yuko twafutuye mu byumba, akatwasanga dushe na toilette y'abashyitsi. Urabona yuko ifite dushe na toilette nini cyane. Iyi nzu iri kuri miliyoni 88, ikaba iherereye hano Kabeza hafi na kaburimbo muri metero 180 gutyo uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu ikaba ifite ikigega hanze cy'amazi. Iyi nzu ikaba ifite douche na toilette yo hanze. Hanyuma iyi nzu ikaba ifite igikoni cyo hanze cyo gutekeramo, urakireba. Aha turimo mu gikari, iki ni igikoni cyo gutekeramo. Ahangaha hakaba inzu y'umukozi w'umukobwa, umukozi w'umuhungu karahari. Ikagira ahantu ho kwanika imyenda hisanzuye. Bakiriya bacu, kuri miliyoni 88 iyi ni deal pe. Waguze inzu nziza ikomeye yubatse n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Tuguhaye ikaze rero, iyi nzu nigucike, dore yuko ari imari. Karibu rero bakiriya bacu, muze twibihera imari nziza iri kugurishwa miliyoni 88, ibyumba 4, toilette 3, salo saramanje cuisine. Tuguhaye ikaze wowe ushaka kugura inzu nziza cyane yubatse neza, inzu nk'iyi ngiyi iri ahantu heza muri quartier nziza. Iyi nzu ni imari kabisa. Tuguhaye ikaze, karibu rero bakiriya bacu.